dobrodošli na ovaj video, na igramo Vertigo 4 kao Japan. Ok, samo bi malo volio prije nego što zvanično tako reći početi tip jeste da želim da se zahvalim na 100 saba. I ono, nisam snimao jer sam imao mnogih problema oko škole, nešto oko kompjutera i svega, ali tako da ono, uskoro će da se završi ovaj prijemni, pošto sam 8. i onda ću moći redovno da nastavim da snimam. I ono, dobro, rekao sam da želim da se zahvalim na 100 saba, što mi je stvarno ono, wow, pošto uopšte nisam snimao. Tako da hvala na podršci, a sad ovako. Ok, u prošlom klipu smo napravili, šta? Izgleda da mi nije save, uglavnom bi trebalo da smo napravili našu fakciju, tačnije savez. Svakako sada bi volio da idemo na Sovjete, kao što sam i rekao. Nisu jaki ništa, ali bi bilo ok da imamo još jednu takvu. Ok, priporno Sovjetski partner. Šta već mogli dalje. Dobro, pa ćeš malo Njemačka da započne rat. Ono, razmišljao sam da sačekam Barbarosu, pa onda sa njima da napadnem Sovjetski savez, ali mislim da mi je ovako bolje. Možda grešim, možda i ne.
kao da idemo južno, ali mi se ne sviđa zato što su južno Netherlands, UK. I pošto ne ratujemo sa ovim, pošto nismo u savezu s Aksizom, onda bismo tipa išli sami na saveznike, što mi se ne sviđa pošto su oni sa druge strane Evrope, pa bi više volio da idem na Sovjete koji su odmah gore. Mislim tipa jeste malo taktički i strategijski ići bolje na dole, ali ovo je lakše i to mnogo lakše. Malo nam pali metala, ali reći ćemo to. Šta bi moglo biti, to je super. Pravim viku. Može 10 njih kod ove. Free military factories. Daj mi na top, treba će mi to, sad ću da pokažem zašto. Neki dalje smo dobri sa fabrikom, nismo vaši. Odmah za početak. Ovo, a verovatno ću dodati negdje ovdje, ali za početak samo kao support. Samo da vidim jel... Dobro, dobri smo sa zalihama, samo treba novije equipmente da obezbim, inače smo ok, to je dobro. Ok, sad će ovo, da još što smo još mogli. Ajde za construction, rade. Bilo bi dobro pošto mogu li imati, znači da vam kažem, imam 5 divizija, da udarimo glavni napad ovog Sovjetskog saveza protiv Sovjeti. Divizije imaju 234, znači negdje oko 150, što je više od nas, ali to ne mora ništa da znači. Ne možemo još ovo, verovatno ne, ova Francuska mora da kapitulira i onda možemo da ju uzmemo Indokinu, ovo što je onda nešto armije. Ovo je da nešto da pretvorimo Indiju u fašiste, nisam siguran. Kenija ovo ne bi bilo loše, ali ovo ćemo moći uskoro. I evo ga. Declare war. Send. Sada kako... da jednostavno...
su im nadmoći. Koliko vidim. I sada ćemo moći da ih gazimo ništa isto, pošto nemaju dovoljno jedinica da nam čuvaju granicu i to je cool. I sada samo da se puno rasporede i možemo da napučemo. Još jedan, ne vidim, jedan, ima 6. Idemo. Radi nešto, samo što play kapitala. Mislim, dobro je da nam čuva kapital, imamo rezervne avione, ali sada brže ćemo svoju. Ne možemo. A nemamo ovdje dovoljno ih. Imamo ovdje, dobro. Biće malo problem kada dođemo negdje od Urala, ali moći ćemo i to da pređemo malo ih uz malo poteškoće. Mogli vi, čekaj. Okej, sada sve, to mi treba. Okej.